mu marwaro abantu ayo basa ku developing agent basa kubatunga ku developing amarwaro go na health centers. I already have some people abakwenda kuombeka irwaro actually bana ndakuta company bajya tumurindeho mbazi ntunje ntebe yambara muje tutembara an international hospital y'umutuma irwaro ryo kutagetinga west yona irwaro y'umutuma abo baro konka system rero leaders abarho maybe ngire ngo nabanyacyaro ninga shitwa kubimanya maybe cyamenya cyane mbasa kuzitigamba cyo sore nyosha twakubimanya ninga turakwenda tubakubyetegereza so niyo kugira ngo nimbyetegereza nco kwenda ngunyije ntambere bintu ebyo connecting to the right dots ndiretaho murimbana obuchoka cyeko bwo kureba ruyarenga uburyo kunoku bwine kwegita kugira ngo bijya mu rubanda said morali nowe omwa nyine. And for those of you watching live from Mbarara ninjira mu amahoro ntija kwa ntumuyunje mu miringo mingi n'amasomo na no kujya kugeza kwenda kwa narazinga bimari ebyo. John, Mbarara is a station that you've been in for quite some time. Obwire obuwahezam some of the things oburiyaho tubitera muto cykwara kubana gamba noreba nebetaringa na nembererho na neitu kubara nebituburamo umuri Mbarara tuyine shonga y'amarwaro. John nimbani nkurano analyzing very many times issues affecting our city Mbarara. These are the people now. Actually, Oryo mwe ari hagati y'abantu abine bitegateko. Mark Ariyaha says Arkuria, they are trying to show you where Mark Aviate we probably not to jaga kantu bihora says yaga mu kintu cyukura umunonga obwegese abantu kushanga government ne leta sente umwene zija nangwa zishashurwa ghosts abantu bataro. And those are actually small numbers. Amarwaru ngakwiyaga gamba kanso yitwa I had a case, an issue, an open case. Imebaze kwikwaho ikiwa and things just made like that. Is it the right timing for some people like him to come up right now? Yito uturugo mu Kisaka kinana na mukaga. John. Yito uturugo mu Kisaka. Ensonga eyatuletise a resistance council system RC. Hati eyizire ekaba LOC ekari okugira ngo tuleke kugera DC na appointingwa government tukagira omugomborozi na te twese abakante kifata wa government tukagira uwumuruka wa government tukakoma twagira ngo abantu bano nibapakasa nibakozi bekipande hatitwe nga government twagira ngo abantu bano nibarunje nibakole mirimo technical no problem konka tubatereho nyampara nalikaliso liso konka nyampara ogu ahebwe obugabe kutoranubwa abataka babe nibamumanya babe bamuweine baruzorozire ngo nasobora okwija kucekinga umukozi wa government nicyo twaterireho atko yo kubanza twashikize ubwira bukora constitution omusiye twataho ngo power belongs to the people and they shall exercise it through their representatives no kutaha bebembeza babo. So tutakashire habizibwe bituriyo tugamba ebizubu byokubanza nabanya Uganda embazo maroro teriyo ngwe ekizubu nabanya Uganda engude tuzikozerwe ekizibu teri government itwa aba government tukabuka kwa kana because kuborora statistics za education of zamo bukwiza no horangu district nanka yone gwire mukanda nanka erabiro UPE capitation grant aha naiza na hagiza konka aba bagwa barabo. So back to your question, ekivuga cyita twine omu vision 2040 harimo enjiga ya urbanization. True. Nicho wabwinire ombwira wa Adolf Mwesige town councils nyingi zikakuretingwaho na municipalities nangwa omu district ya Bunyangabu ene mu town councils dan rural sub counties aho wabeo sanga toilet ibiri ne duke mu ajya town council Rubona Manyangayo. So hano mugeta city erahi so tutakashira handi hona city erahi
mazima kwe tuli musite mayanza izo no site abantu nubagaba bayinu babingamwe bitakuri site harumu ente harumu mbuzi ente nembuzi byagiremo harumu nempunu ejini site nekiri site so sakatira ente kasjemu no problem empunu no chango musite which kind of business is that so mpuno hulire area netaraka no but ezo tuzakira nyireza nga yote neza hanu ugambe mugwenda kura ndizano areto mutwe gwaje nyo nyiganita so twine site rimwe mpuno tubaza ta question mark twine site budget ya this financial year meyo walo hateri milioni na mwenda zo kwitembo embwa kombite byakuzira yisire sirembo alo hende chimuremere konga nayo najya unajya ngwesa horo najivugiza ngunara kujivugiza no jivugiza ngunara kujivugiza arakaje kwasira mara azira ngunara kujivugiza so kubo sanga site ne budgetinga milioni 50 that's true kwitembo nje manisanga site tukagikira Dubai kiri municipality Monaco is a principality, yes, some autonomous away from France, and so many other areas. So, Hanu tukajirangu because we want the numbers, your population, you must have some numerical strength, you must have some geographical wide area. Twakwata biharwe, yakayojo na kachika, twazisara, twazitahana. Na 40 yakora the same, yeah, na Arua yakora the same, na hand. Yes. Ekizibwe cyabeyireho sitogwe kumara kubaho hasimiriri kugira ibintu binge byahinduka cities enyingi umunsi yona abakuzebembera obwiro bwingi nababala halevo yo gwa city nicyo corona nabamara biza baba na president oyabera al mayor wa London Boris Johnson akija aba prime minister mu UK oyabera Duatate akal mayor wa Dover City in Philippines ida aba president and so many other leaders hanu kuba tubuzo mu Uganda yes mbarara na izo twine mayor no sobora nyangwa no kutubera deputy president the answer is no why habukuba city kariba yeitu twagireka haribo ya municipality twagira ngo city ya graduatinga twagyongeraho nebyaro kandi type of leadership yagomeriyemo habukuba nyoni ntekereza ngo kubogira uti John no training academy ejo obwira kuba bweka katandika kuzanira mu Champions League na hand halo obwiro bukubanza kochi wali halevejo and we have seen this several times so ekizibu cha leadership netwarwa mu governance na accountability hati nogera ekisanda kire cyahoire tukantufwa na leadership yaho omuntu yabena ajya kusera stamp ya mayor akakusinduko wa deputy mayor muzeyi wanje Bemanya Francis akatasta mu office akaina kamotoka akaspasio akastamenyo mati akasibya mu AC museyida we mayor hatatu atindia kandi ko daro mu office atrete preparanse indingi ko ndi mu motoka ali mu parking muzeyi benya akana representing abagurusi ubwo abagurusi nabo bamubinga yaguza nitaka hari irimbo nabo nakimanya hari ibira hari itaka ry'abasalamu n'irimbo ryagenda kandi mayor deputy mayor no guzita kari irimbo ry'abasalamu echo cyakoma twagira issues one of the best members of parliament in this region parliament area where in my view omukugamba ha parliament omukora oversight kurwanisa obusuma nebindi nangwa no mukulegislating akalo honorable Tsimemeko yeiza abalobingira hanu yaleta kilometers 22 za tamaka tuli hali na gambara president tuli murharo ebyona byaho Tsimemeko hani yahandike baroha negamba ha the road obujunde no busumo buli hano municipality yaleta naba IGG bakwata abantu bantu bakwasirwa bamwe ondi akafu kakwata town clerk demand died yakwata omanyano wa production man abantu bakugumbe ho sima byamazira kore byona if after 1 year yagaraka tinyabara ibinkozire kamubwene mumpaka ngo kagwa bamtere nduru komso ngo we ngo bamtara akara bangwe ngo kagwa nkagwa hanu mwenda ki
hati otakakire aha level ya ba leaders abantu beitu bo nebenda ki the current deputy governor wa Bank of Uganda akesimba kabari yabagira tujomba nyeta Professor Augustus Nwagaba ati nyenda kubagambira fiscal policy, monetary policy, development models ngo muntu ukosokwe yiha umunaku as a family nyenda kubagambira industry cottages bajango nguragamba kibi akayisimbira no msida bamweta initials in aja AJA akayiza aja akagira ngo bagira ngo aja abantu bagira ngo aja abantu aja finally was also not successful aja wabuli tamwira kanda kuzara musingiri buli ngo aja buli aja ngo aja bamo professor bamurga professor president nuwa ya identify njire akamuhaki akamuho deputy governor atina na hatu governor yatalona swingira sente zeitu omuntu oyayangirwe constituency yegombora ibiri bakarango gutakusobora so tutakahikire ha level ya services tusemirire kubara ubo abantu abasemirire kutera karuru no baha because nyowe it has been my considered opinion ngo mu Uganda mun 99.9% do not qualify to vote. Have what? I'm telling you, it's not harsh. 99.9. USA a population ya milioni 325. Only 500 people choose the president. Abakwete electors. 500. My grandmother arjire kufa recently ine miaka 16 ataha na tera karu hata ataha na tera foreign policy, fiscal policy, monetary foreign. So umuntu wabulichora semiri kugara RC1 tera ka RC1 gendo byami because kubo bano yenda moderator mulungi no problem mogu umuntu wabo wabulichoro banywe nawe nanga ati because hati MP omulumogo gwa amani ogwa abatezi bakaruru bakumbenchi mankinjira in Ankole sub-region and Kigezi the most popular MP nanaka no honorable Panado Uibanda. What does he do? Naja harufu agoya akomba na haruko ngwe mpini wangu so lastly kuborga hanu no yenda a good moderator okajo mbajenzi banje bataxpack beino bwenje bwa iruguru muno ya very good aba boda bani hano kubo bagiro tupano njiji mustama muserure moderator murungi no can they do that work kubo bano yenda pano yo kuserra a medical doctor ukhedinga rufaro nka medical superintendent tukujo mu rufura abarufura batworo mu murungi good konka tabasoko kuserra medical superintendent omuntu wabulikirogu government ya president Museveni omuntu wabulikiro mu mahiro murumo kutarugwe mu mahiro murumo guserra member of parliament takamana akorachi muthero murumo guserra meya nobayenda ngo abanzi agume nazana zina mwati agume nagira ndete ngureta hati ndete orino leta ngurete ngude nguno no orino leta masanyarazi nguno hati no leta abantu batere ngaro so tubanje tutereze qualification zo mutezi wa karuru who should vote. John Ariona leta angwe very harsh. I think the service and na bona bija kujira kino later on people to vote, you know, people have been now complaining turjira about kurecho there are very many things I think about and I'm like okay we wait for the phone calls later today but people to vote are now also becoming a problem which means we wenda naja baryokwe ababa rero bemurishira mukoro na makaruru abgin to have bias ababa ntabu tuyo turonda ideas zo tuyo tubahereza do they really match Mark ekine kivuga ekiturumu Saith nabandi wizeno bahorora recently very mareba muri ya kiganiro I think you were on the same panel with him but your session was the same are we nje mu muganda uri omwe I nature kutegatega but what I is right now apart from being NUP or Saith being NRM what do we really need ekituruko ena ngekibuga kitu kyenyine cyambarara okubaho na no kurakurana niki now John yari tamwe kintu very interesting now urana ngmeta kagambire abatezi bakaruru turukaba byo nubarga mwensha because nange nyo mutezi bakaruru right now Saith na ikawa mwanya ayebembirwe nka abati kunkora wajya nka onaba message yitu abahereza biyare baji picking and see these are the people that are going to vote akaruna ko mugongo mu kibine cyabo akanyi ko kujya kubura munabo na box but people to vote above 18 ko buri above 18 automatically wabo yihandikise you mean to vote what do we need as a city
ekibuga kitu nyine Mbarara because kiri important and at the same time development yanga liti Uganda yebere mnonga Edgar na ni wari kutureba ninyenda gwebaza John numa John no munyamakuru kandi w'ikigombe cha NRM kandi kingu mukundaho wene NRM munonga ninjano uhurana suggestion ye yayine wena ayenda kwiyaha abantu ubushoborozi bwabo abo kuba natekateka ngo abantu tubakashikire bwire ngo gukora ki absolutely bo kutera ka hadi wanyitegereza hadi itwitwe yitwa ba national unity platform tugira ngo amana gari yombanga no manya ekintu cyo bakweta government n'abantu baki abaterirwe akaruru enkuyanja y'abantu ninga abantu bace abakozise mbundu kwereta ombwebembezi kusharraho enkuyanja y'abantu ejo niba kweta government itwe twashangira umusekendure manyaka hi for the people ma government ma for the people ebyo byona n'uruhusyo government n'abantu baci nico kurebera nyontwire ningambera abantu rushanga umuntu arukuriya ari mu cyaro na etera kifuba ngo nwe government na nesate yayine akagigurira amapesha mukaga ateri ipesha rumwe nawe nayita government ondijo no mshangajwire na butse tagukira kisinsi ino amapesa no mansa batons ngagaji akagigurira amapesha mukaga atara ipesha rumwe ngana yita government so hati so ninjagambira abantu buri Monday naro cabinet meeting president nuwako bana nuwako chairing so nimbuzo muntu yuwano yeta government kuriya nuboriyo bamba tensi zihanga nuboriyo so John Mark ni wechirunje hatu finally ujiro mu NUP aha nibija kubona batensi za NUP hati ntangiye kubuza ntukonkire bibiri umukachika kacheka NUP omuriyo because at one time namatekwa kugira aho bacha bakutenteza bibi abamwe n'abakurasi so ati nyoni mbasako bandi umukurasi kunganya yotinga kuza kuzinda level yo bukurasi nyo bambaza kutensa nimbaso butazayo kungana bangambere cyo kuza kutensa aho kuba level eje ahanse ejo tingiro ndi a level ya higuru nimbaso butaza mu konka nimbaso butaza meeting bitagenda nimba njini so nyoni ni intana agenda nimba njini so John numwe abantu mwe aba NRM abo kurebera kimwe ukareba ngo nibenda kwiyabantu ubushoborozi bwabo John ugo kureba ako tukubasegura ko kajyangwa abantu batakatera karu bayida ho kikacyaraberemu namwe no wahora John nagamba no manyo witwatwine yo an all no mujima echizi hati echizi echo kikakija kigambera nko muti haza kucye kigambo mukayikoragira ati nabashaba mwimuke mu kitware kaviriyo aho kwangu kikaba nkikungura konga aitwa abetuza kwimukira kuza kwigururo rw'iki kashati yondi yo aitwa tuza kwigururo rw'iki echizi kikaba mwen tukirusya kigenda konga ni kiba cyahereze gamba kikanje bacyakozere ki cyahereze gamba now aho rugambo rukugera ngo movement neyenda abantu baki babe no baterera president akaru so wahure chizi cyagamba yuna wakirusya nyencha karo umuntu naje kufa cyoncho bacyahereze so aba John ninke bihizi hatu iyo numuhura yagamba konka numija kuchuro misho here we are using decorum the language is so harsh to me so wagira mu bwoba you can John umuntu wa NRM munonga ariyo munda munonga so iware John nechizi cyacho cyagamba so imwana mwakirusya numuje kurure kigo mishoko nuza kuzika hati nenda kugaruka nshonge iwambuza ekibuga cyitwe cyambarara city kine bizu byingi nangu mutayi wanje yakigambaho amarari kine bizu byingi kandi bizu ebinge byo ebicyorekerire na nebikitwiremu kine ekizubu cyo kugira ngo kubabere no baronda itakarahango kubabere no baronda abantu binja bakora city hata bakereza emiseri y'abantu bakereza farms z'abantu no gunahora nagira ngo John najyango harimo n'empunu z'abantu
kashati mwenu ugiruta yati empunu yito kuchimanya ngo empunu zijwiromu so mwenu empunu ziryomu ente ziryomu embuzi ziryomu nembwa nazo ziryomu so ate cyo nkimanyisa ngo okuplaningire kibuge kirya rurengoro notekwa kwetwara notekwa kuchereza obwiri tokubasa kuchera mukashesho kajyote kibuge kinja kuchindura nka Dubai kandi obo kine mwa kuchera mukasheshe bakaza kuhinga bakakujanga ubo nabo musiti hara network Daruna atar network. Umusereze utima wine wakirimo hara atar network. Daruna atar network. Okay katugengwe cyo nekizibu cyachi hako kugamba na company z'amasimu nibija kugambira ngo out twino interest. Aho kubana basakushanga ubume population ebitaroho eri kuzagura data na no kukozesa uhereza bagengo out twetaga futa. Konka armweshonga nyingi. First of all setup yekibuga ekikuziri. Hakwanyo nyonga kurrawo murharo. Setup yekibuga ito ekibuga ekibayida ututwire ntukireba abantu bakaba barwoko bijane emijimba yebikwijo barya barika ebishubyona abamwe beshemezo mu corridors so mbweno na hati tukine kizibu ekyo kugira ngo abantu abatigwo mu site node ko baherezo bwire be sorting omuntu ogwo kuchera nefuka kahingo mu site ogwo muntu akuchera kaseturente ogwo muntu akuchera mu kasheshe akateka amashomo rutokerwe aryo mu site tokachero mukashesho kagiruti nyoni nza kuhindura ekibuga eki Dubai so arebizo byingi ebyizere ne bibaho kandi bitwakubasize kusotinga ito nkabantu aroho atonoreba omusite tokufaga zikereryo numutekwa gazeti ngemyanya eyimurazi iki mu abantu bayeza kufa tuburyo umuntu nakucukura hantu ateho mutumbi aferwa umwana aferwa iba yaferwa nka so mwine gazeti ngemyanya eyo kuzika mu abantu Kongana cyo busasa atayito rugambara ne ayirimbo umuntu akarutwara yarutwara ati mbarara sitete yine ukuzika abantu twine ekizibu cy'amashomero nangu mutayi wange ya kigambaho twine ekizibu cy'amashomero no shanga amashomero gona gari aga government abantu tugamba aga government amashomero agarumu ecyo kubanza cyabyona na make na nagarumwa gamwe tokamanyo banaga government obataga government no rangu shomere ne rya government na rya bazire tubakoro basa so wano turo muri imbarara city harimo amashomero ga government agota ruko basa ataho hare ikizibu cyamani hati harona nekizibu kindi ecyo butegeita ukwegeita kwa bebembezi abariyo muri imbarara city nicyo kureberanywe nko wa National Unity Platform ezimwande kateka zange zinyine nezo kureba ngo habaho kwegeita ukwa bebembezi abambarara city hato no gendo reba nka currently eshaheje wabuza meya naija kugambira nguwe current meya takwatagana na MP wambara City South takwatagana na meya na ba mayors ba division so numwisha kutungura mutekibuga mutakwatanisa so nyowe cyo ndabandizeho no kureba ngo twakwatanisa nande meya wo kibuge cyambara City ninja kwatanisa na ba MPs abambara City nkwatanise na ba mayors aba division tubase kutungura ejimbarara City ekindi mbarara City ejo no gireba eyine ntindo nyingi entindezi ziremere ogwaroho aroze muremere intindezi muremere rutindo rwakatete no rureba no rutindo rwonka bakija bakora orwikishobobo kandi bagaraka naho kono shoti numa abantu bakumanya bushumanguzi obushumanguzi bwo kureba ndwetaga omuntu ari very smart no bucengaje bakabambaza kushereka sente kashitwe kumakwiba hata no umuntu nayiba arekaho butsi bija bajyangwe gibutse beri ya edga so nona rugena na butsi hati tubakuma kwiba bakaragaye bagamba sente zakoze rutimba aro no mo wito bajyangu na mutere na kireba na ba muteri mutera kari impumi so mwen are bagamba sente hata abantu bajyangu miliyoni zikurenga mu magana 3 nankaga na zinga inzo zakoze rutindoro hata bagaraka barukora ku biru yonduje gajega akaramna kasharu na bitanu musenteze hati kano shote ngo bakaragaye bagira ngo hakiri ngo tushagizeho sente twakora rutindo akakatindo akakuno yifo akamuritaso ninga twakora rwakanye yite ninga twakora kuno yo mu rubiri hati cyo umuntu munda akacetigeza agira tumwenu orutindo turo rwamuheru konka bashagizeho bagira ikindi cyo bakora so ebe byona tibukozirwe kandi byetagwa omuntu aine amana ariko basagamba ariko bagambira timwe atakutina kandi ubwo atakutina no National Unity Platform abo ko baba bandaba hatu we oriya naija ko banayenda
mwe nomanya kandi nyenda abantu mbagambere bantu mwe mwejo kujwanzia ekigombe kimwe kizako bavuga speed so mutandike kujwanzia mugitemo abantu upu mugitemo bayi ako warekera bajona abo ati John umureba rero nagira ngo ari abantu abatashimiye kufitera karuro na mazima John umuntu akujwara nkito akatambara akatwara umwana wa ishomero nda kumwiyeho bugabe bwe mazima so mutakabiho bugabe bwa atera erosi kandi nakugira ngo iki ne cyiza okay we bari mulonga Governor Mark GNTV releasing Kingdom Life said murari John Turunawe Governor Mark nazo Albert Nangumya ijwano natureba ngo tuje kumuroka cyo twaheza kurwa Albert Nangumya twabana tugaruka nizo wa safe n'ibindi bisha kumuza kuba nagaruka mu but after that ninja kuba ninyigura hamasu iwari yokwe uje kuba no basa kutera nsumuziza kwa ziya screen yo nahagwe cyo isumi yawe ne very clear tere kibuzo ndo habuzi nizina uchobora ibintu ubona ko ngendo misho twase kureba ngo program iki yagenda misho Albert nani program John of all people yagamba kintu cy'kwatene nabo kutera kabu uyu nozo mukaruru uyu niwe noshembe cyo kugira ngo haraba cyabona batera nabo dafite n'ubundi yarabaju nari wasimira kimwe wacagira niwe no buri mu campaign uyu no buri no kikano cyo tapana abantu bakire kubona cyacagire nako bavugana oye bari mnonga Edgar ikizibe kitwine mu Uganda no kuteka mukene ukenda kuihure nkuko bibi atanda atwo kuteka mukene wikize ngoza kuihura mukene toro kubasa kuteka mukene uke expecting kuihure nkuko nibajango mwebembezi nabar samari yabatezwe bakaro ebyo biturumbyone munywanu wanje meye byaruho nagamba jone byoruho nugambira abantu maka abatezi bakarurute bakibiriba no gambira mutezi wakaruroti mbara stenkeje twine kubingo butare bwa muhanda ha ushaka kujya to gutayine plan tukakarya to kubasa karya kongani nyendo ishora burwa kashata nababura hati argutorwa dena nijana jono warebe amabaro kugarunziro mu muhanda kugaga kwa setundu barega kwa nibuzo tati kandi hatu warabara bindi kuri yo witkashare no waraba hantarunje abo kwatara mabarega butari no ni nkugambera so omutezi wakaruru nano yesimbere baba batakamanyire ki barukwenda ibintu bitkuza kuguma John yagambe kintu cya professor wakabari ki bamugambi nyowe hinye simbere kashare south tonkiro raki listen ya mase y'abantu bakwase yes tuino mushija no professor Dr. Abel Mwebembezi ari Europe kwe na shomesa ari shije tura ngo overqualified ari overqualified aturahanyunye arebere cyukuriya nanda kwije kunu akaje ki yari fite ngo mushaka mureba ojye no professor omusije roho namureba nempara arbase hansi ngo numutezi wakaruru nempara jukubire ekatabuka hije marme wamureba amaju namaju gatabuki yamara at doctor gutayine bwenje ntatsabwaje at doctor takutankumibiri wamura mutezi wakaruru hatoreba ngo mutezi wakarure cyako expecting ngo mwebembezo wari wonahereza karuru keye tarukishimanye nitwa bebembeza bari kugenda kuronda karuru turi kushobora abantu bite binte bishikire njo nakugirira ngo cyo rukuba nicyo rukushaka akaruru kakarga ha principles karga ha ideas politics no muzano gwa ideas oine kurete bitekateko byawe ukabishomera mu abantu ukeza kubishomera mu abantu bakacencura hatu bakaronda umuntu yine ideas munji konkati kazakaruru ke sente nindiga hinarga nijo mu constituency ekindi kwenda gukora atere nimwe bambara steam mbere ndeba ngo hati ino yizire nazina squeeze arabo kumanya kuzindo mu mbaga rero wayemerera ebinte baron ba consideringa kuhereza umwebembezo bururu tibikumacinga na services abantu bagendera hizina omuntu nagendera hizina rero kwizire sloganize cyeyerezo uro muntu nayeta ekinte kitakarebekaga video yiki uriki ati nyeri yanje nkari yo mbiburi ngabaze ngo ni wakura awagamba ati omuto Daudi bakawatagamba hamyaka umwana wa Rust Born nkai satwaza kashara south ni nchiri umwana muto mu Resiyoni so nkuku yamashitago kwanka abanya Uganda turigera hamara twaza habwebembezi bo kutera umuntu slogane otera slogan umuntu ageta koki
owayeta coach wambuza twonkora kwa serenango hacumi kwakura takumanya nejo cyo kuzukusha kungana ije gambara abantu atinye coach kanyu inye myonyo yanyu ibyo biturumwe ibyo tubiri kuza kujyamba ibyanga byite biturumwe waza mbara star stetero kwetaga netaga umwebembezo ine vision bitari yo kwemerera mukakora plan imwatekaha ukashanga nyencha karero ne contradicting na development zachi zetown hati nyendo zenka kateta ibafurira katare na hibakatiri waza kubitine nabi kwatagana nahikarjere habe harahabi nahikajire na habi za police zibina hometown nyonga gwerwaka gwa just of recent ngabandi ya hometown rubikona de no maba introducing go street parking siza yantera ka papa rikome ne mwenda chikana nita kuna hoto sirenti nashanga yatahire numwe bagendi 12 omukumuterera sumi yaje atobuna atahancha ke no kushashura 12 ntustacenda ka papa 12 si kandi yungurizo papa bwawe hati nye 12 nondeza cintinga mbera hori omugambere street yoro nyoni za kuretera ki yanje atumba batachikichereza kandi ko kudireyinga waza kureba amount yo kushashura nazo ni sente cyo necyo makiri yo mupira gw'imotoka echo ne choma Ndiyo mufia street parking sore kutaha mutabari umusite nekizubuca hangu munonga stage kugira ngo street parking expiring akare city council isheme kubone kora only 3 months hati yaza kweza ko mwaka n'ikindi street parking nje ntoni kugamba nyenda kuzanshonga ya communication stenka steyambara nimpamya ngo harebe inte bakubasa kwa bakozire harebe inte byakubasa kuba bigenzire kubi konka hariho information gap readers bari kwenda kurgayo bake explainingira abantu ekiro nikigendo mumisho waza kuzomurimba buri munya Uganda wena buri munyambara noshanga na complaininga akintu ya street parking koko nakigambira konka tarjikarjere umuntu utwarebe nabakiriya akashobora abanyambara street parking ori in charge no daily material street parking ejo ku parking washuma side za mechanism okaza kuri mu kijungu okaraba nto kubaronda batakane ibintu bya roading na offroading baronda barera cyo kongetse zibe ciro no kujanga hari information gap omwebembezi tayenze kushobora umuntu cyenyere cyo kutambura misho so ninyasigimwe nimwe nimbasha bimwe baronda bazokuza omuresi yo bwame at least mjezo communicating mwagamba nshonga y'amashomero n'amarwaro corruption tuine kwatansiza hamwe kurenga tubasa kujibinga ahabo kuba government eje yo kureba ubwiro bwinji nabasibana bagitere binyansi nabagigambire kina kiri abo corruption konka abantu bashoma nkure sente tuna president Museveni na bebe mbeza bitugize ki afite ntutekaho konka kizubuni kirganka hi no kujoni yakugambira hamutezi wakaruru waza kuromwe mbeze sente zaruho nateka umukaruru kuronda karuru ko kwijo mbwameye okare no musharo gwaru kutunga no yebuzo tiyo no ije kugobera nkai politics tuzihindurire ze sente cyarenga umuntu nayemerera kandi politics kuzihindura kize cye sente yo no waza kuteka teko tinza kufune 12 chweraho abo kuba two kurga washa bakaruru edgo umuntu navuja ati nyona njango mpaka anje dire yite hweraho usigaro kumbanje information nago okay nani sabo dakikibirezonga hati abantu banyarwanda nari satu hati abanyarwanda basubirwe bayongera kimwe kusoberwa nkayubuko yagambira umbeburi umuntu neiza adara tundi umuro wanyu ati nyone mumanya atingera tata atingera mawe ati nyine mbuzi tinyine nkoko ati nemba atehendekere tingine ngwe ngutwakwa abure kiyakora aburi cyakora tanwe wajya hende ugira to umuntu wa burikiro nukize kandi umuntu wa burikiro muhiro muri gutarugwe ubwo kusera leader nugira ngo sinye mukaga ngo warasuzinga lido kunguziro hata hano ngo kugira ngo hano mwenda manager asibiri ko bine masters ngo noha ra mu interviewing ngo murete ba intani which kind of business now issue ya kabiri issue ya kabiri ndoro bururu bwa America itwena ndoro rahandi debate zabo na focus zabo niziba ziri on key known issues. If it is immigration, is immigration. Foreign policy,
ijwere akaruru ka UK kakana ka determiningwa Brexit. If it is about abortion rights, abortion mayor wa city in US never so kwihaho just ngo introducing a law on abortion. Ezo nibyo bintu bitukumanyana. City zone otaine proper street lighting. Ma street lighting ne yamba bintu binje muno. Number 1 ne yamba insecurity na street lighting. You don't have street lighting in a city. Or you know gamba kaborora kasasuro eje yukuraba mu no so tumwe no noraba hantu so ekinuko so kutero munyindo so oli ngo mwirimbo abakazi bo mutawunu mu mbarara majana ngo nensi yo mateno boki manyanguki obuhanda kubo banoruga hali akagu around akakoba wano ragaranya kaisi omuhanda tugura bwa obwira bwenzora tukora ucyara burado hala abakazi bokokiza muhogo obwira bwenzora tugukora bwa obwira bomusana omututsu kuba gol hali abakazi hati nubajwara jini erugura taho kiteteya atamuna ovolo because omututsu nguma nubata hata okay now elastire tax ensoroze omuntu ine ali mu kigonzo hali katete hara Kampala aho rwebajo omukijungu hamahembe gente hali kakoba harawuna omukijungu omuntu ine business yemetwale koka no mwenda siringi 5 per day siringi 5 per day omwaka ni metwali 18 na 25 owene saluni high street ya milioni 30 no musaba trading relationship metwali 10 oruwe haba kugira ngo cya 5 cya buri cyuru ni metwali 18 hata omuntu nico kororo mutawuna today aho kusanga business ya cosmetics nyencha musanga hebara ijwera hanabensa salon hata nubocheza mu impunu because you cannot sustain it. Wewe walijo apata relaza kumaja wanda kuma information kachezeni apata mali tuzo information yaenda kutaho kongera hakintu cya Mwami John abatezi bakaruru kugira ngo nubabe mononga tushemere kubiyaho bwawe bwabo kutera kuyaho tushemere kubegeza tufite sensitization programs kandi zuru norero President Museveni akakora systems zo kutegeka zo kwebembera na no maintaining or sustaining the government or the country konka bebembeza bakwijo kwa hansi na nkahiti binturonda nabazitememezi kwanga ngo information etaka hansi kamugenzi wanje cyana agamba habat kutememezi ngo information etaka hansi abatonto tajimani so hato muntu wa hansi umaka munyana wanje yana agamba ubwo dempari tagukire takwasa kutunga information agumariatyo hatija obwire bw'ubururu atunye cyo kumpeza ndicyecho people decide to vote to whatever comes or who's giving them something because they are not aware of what is supposed to be done. Tubabejise tubabashobora omurumo gwa meya no guha omurumo gwa RC1 no guha omurumo gwa MP no guha hati nyo buntanda kaha Several Rivers Marathon people thought it was business, it was a sensitization program. Ejo marathon kandi ya sente kutsira ndeza benzeragamo konka nakiremera to sensitize, to give out information about the main advantage of the river. So nyone njango batizi bakaruru turetse kutekateka ngo nabarondere ryo ninga tubashime kwa baronda turondo ubwenge bukubegesa ebigendero bya ninga shiga mugasho gwa bembebe zabo. Okay yabari muno bari munonga akireka we orukumari yes yonse akireka na nyinda just seconds hati ebyone byokurra John agamba byona bekaretwa NRM akwa president wihanga winka akaya arigire yagira ngo umparlamento no bakabarumwa bagwejigire kasayo bwire bufitera karuro riya guruko mutura katakaru babi necho bakwenda korabya honka biru ngejo bakwenda kujindura act so ubwo byariyo nakora byona bigenderirwe ibyariyo nagamba John byona bigenderirwe aho kwato kubasaguruka ukagira ngo ngo abatezi bakaruru ngo mweno baryaho bajabirire mumanu ba ni mumwe abajabirize kandi na sente zone z'umuri turagira ngo bajabirire na sente zone z'umuri no mukambi rutanyuteza abantu bari hero abanire nagira ngo tuba hero muri mu gutaru gwabo bashemere ko banatera ko hana matera RC yera n'ikindi John yanamanyi ngo abantu abo kureba imwe numbasako bano planninga kubiyaho ubushobozi bwabo
konka mubare cyabo kuba n'abantu bakutererana babo kandi sente ni mwaziresere ekigombe cya NRM kuchabire very unpopular cya introducing a sente umukaruru ako kikareba ngo cyahwamani ebigombe bya opposition byaza ko maka adacho bakozere maka kandi umunyamakuru ngewe akamakuru kantagaine amakuru agakantagaine marari nyendo takagamba aho kuba karuru nuko kagiremu John we kana akimanya ngo akaruru nubakagura kandi John nakimanya ngo akaruru nubakagura kana John we karakaguziriho arikwezi mbakayisi John akashubona bamuhereza agenda gura okay nagura we nagura namwe tokora karura kafuturumu akwa John nayitegereza imahanda mingi inshonda nyingi no basa no kumushanga guru agire kabe hama otagambe kama yaje na yiwe mariza ha information je baneza kwenda abatamaze zungu wone kwereza mark information mark ekirundi niyo ni important sana abantu babona na these parties. Mark is my good friend and I like him because of his late father that I really respected and loved. So kandi nabona insira President Museveni kutaho ebigombe hati no reba position kwija it keeps the government in check nturebe nshobezitu Mark otajyangu mboni zirongo ebembezi. I have been in this country for a long time actually. Hana ninga mumukugura and kandi umukugura ni supporting a government age yaragamba ngo omukugura many ways hata abantu basini yaba including omukuronda obururu ningashi okutera obururu bwa president with and different leaders omustizom so ekigenda kumanyisa Mark NRM is very popular. Are you aware about how many MPs of NRM that are in parliament? Yeah, there are so many. Konka ekiziwe just ekinani ngambaho. Nanenda kumanyisa ngo abantu abamwe abaryo mu NRM. Kubabire unpopular mbantu bahwa mwensha. Bakahwa mwensha batandaka kugura. Mbasa kubije yokachaho. In fact ogogo bariyo no bashondera kareta wevu which did not last because yashanga NRM is very firm. And we welcome these people because they are our brothers. So in any case, Mark Wahura and Koko with agenda J, NRM is a family. We shall welcome you, my brother. Okay, thank you. Nangumia isekenza shatu tuzomka humurese ombwire ucyulonga then tugarike tukwata mata. Enda kwigiriza no Austin sasezi abwensho anshonga ya corruption. Twawa starjet karwanisa corruption. Nchiza ku affecting abanya Uganda. Ni nyendo ijerebe mbarra stage yamara ku advertising. Emermo tandikira mirimo yo hariho umuntu uri kubasa kufuna umurimo hariya ataguzire between the service commission because meya yaza kuselectinga umuntu bari kweta nanga cha person wa service commission nagaba mugambira taka center kinatire mukakabani kingana kati hati yo noza kurya 10 hansi omwana wawe nchaka yanaza kurunda umurimo bamwe mitwari 15 no waferwa no nanga milioni 2 million and about 5 million tu mahatu kuchikurgaho hatu yashosha milioni 15 naza kukora imitwaro 9 yaza kubanza kujangwa akwate imitwaro 9 agarro milioni 15 zenchimanyisa office yibamtekamo abantu yabanyunyusire bawo okay echamake cyo rono gambe byo kugira ngo NRM ni yechizo twaza Buganda ayi national inte platform yafunde members ba parliament bingi nabame ninyendo njiro to mu parliament yitkurwa mu opposition muvinjire motion ziti government yanga kuzirabya mwene myenda twikirize ngo twatuye cyo kwecheki parliament haruma twatu yabo kwechekinga kuronda bebembeze barungi twikirizane nko kusezi ya gamba tugarika kintu cha voter education tumutaho nahonga washumo mbyaro no sanga umuntu rebere minister ehor minister cha vice chairperson witwa movement yateza poster chiciro mwana ngo tarire kure chiwazize chi echiwakwase nchirjira kuwachikwata chirikita okay omwana ohurana kujangwa itwe harwampara ngwe enchuro nemwe nuboro ine marika enchuro nemwe nuboro ine stand enchuro nemwe tuine kwegesa abantu tukagarika ha politics eza ideas ahabwa kino shuma ho mutawuno kabuzo tubite member wa parliament owabe no hurano yesimisa owaba vibrant akagamba abawin bananka bawin byanyuma ba Miriam Matembe ochumbuza umane mpero wati atakashanga atakumanizina so tuine garika hansi tukegesa abantu omugashabwa acishimiye kutera karu hasi tureke kwemera tukashuma chicwamba baizo nyo chicwamba nganda kumangwera no musite
okashuma chwamba okaze ngo iyo nonda kuzina ngo abantu bakureba kuhereza karu gendo mwegeso services zari chwamba omuringo kuwakubasa kuzishabamu no kukoresira karya uri kurabira mu boxi ukaterera umwebembeza umurundi konka twaguma muri yebi ebyo kutera karuru kenkumisha tu ebyo kutera karuru ka haraji ukatera karuru ka 10 oyangu ikirize bizo tubikuza kuba so twatanisize hamwe Uganda je uri kureba ne tukiritwe nk'abantu tujya bashabazi ntuza kugizamu tugirigemo konka haro generations zikwisha zipugatire yebuze mutabano wawe na mwijukuru wawe kwariza kwija yakubuza abo kwatunyoni ishasha munonga obwiro bwinji kubagamba ahabagira umucaka niyo kunabe ntunkanizo umucaka ngando wansa government zabizeje izabeze uzanto businje konka hati erizo bebizibe bituyine tibyo kuzomucaka ebizibe bituyine tibyo kuzomu opposition nkamaka ebizibe bituyine niyo kustamba around the table tukikirizana tukatunguriya ngarira konko sanga osanga yo munya Uganda no baba leti yo businje ihangatirira umurutaro ihangatu mwino businje konko mwanya ko kwemerera ngo twatansize hamwe turwanise corruption osanga umwebembezi niyo no promoting corruption okwemerera ngo twatansize hamwe tuhereza abantu services buzimazi magumwetera umukifuba office yibara kutekemo omanye ngusizo neza kwa emyaka 5 kera aho bakushaba accountability oragamba ki bwe kubara kuteko mbetabo nguni wabiro home ya wambara wasavinga emyaka 15 10 ninge 5 barakugamba ngo bwire bwawe hakabaho ki reka kubara atereze amanu kuzo mu ntebe tukorra abantu turgomba nanko politics za relevance turge omukuta tutanise kindi kibakweta leader na deal mbara ankore obwiro bwinji twosire ntoronda dealers dira hatura na kutambiriyo nemwe ainda kora gisha twastataniso mwebembezi na deal ebizibe turikwisha ko GNTV releasing Kingdom Life Edgar Akampa we bari munonga kubayo omushana kuyo butegeje kandi obeno manyanguni kusimira kimwe enamba yitu ningashe namba zitu zesimu ziri ha screen no basa kutera wenshonga y'ubwire akahumuro nimbaso butakazamo ugire kibuzo echo wakubasa kuba oyino urikwenda kubuza ninga shobo habuzi habityo ntugambaho abikwatirine cyanga citu cyine ecambarara nangwa nihanga ryitu Uganda ukubasa kureba kangu yasa kuraburana kandi abantu je ndisho bite beno kimanya ngubona nimbe baza kimwe abunyi no mustudio Albert Nangumia Mark Itogoro John Turunawe hamwe na Seth Murari kandi hona ivyo tuganira arashonga yo kuraburana kwitu na nibyanga bitarimo nabone kamaze kwate abari hasimu then ngaruko Seth straight abo kuba nyine ebiranye no tuvuga hello GNTV hello hello yes GNTV Tine shonga mazina gaona waterra Obunorto na terabarwe yes barwe konka uchendeza has volume ya TV yawe orto na terabarwe otyo yenu na chirama manzgwa itum studio ngaji na kawan konkata wanshada batiyande ahakujana ahamushorede umanywana bakireka ya Kampala abantu bakireka nikijambara emishoro babona bumenyere kandi ekindi ebisanangunya Rera manyongo mukuru ya family yaba kamanye kuruveye ndene nabana nabararo mu dance nanawana twakumenya tokora batuma ngati na kipe kimetamu cyakuru twaje turwanaho turwanaho deni tabaha bone kozera yobare Perez we bari mnongo munyabiharwe kandi John Mbarra City y'amademo Ortoje Robert hello GNTV hello hello yes amazina gaona waterra hello tukulire hello GNTV yes hello manya Hassan simuna jiterra kafeta turem Rwambara yes Hassan no hello GNTV hello
watch. Hello GNTV. Hello. Yes, hello. Jeba reko. Now Jeba. Nabashiye mu studio. Okay, amazina gawe nawe waterera? Amazina Medad. Yes, Medad waterera nkai. Natera Kampala. Otyo. Ngichanja. Yes. Ekibuzo ningo bahabuzi bwawe munyacyanja. Wanje? Ekibuzo ningo bahabuzi bwawe? Obuhabuzi bwange. Obunakubire ni ndabura munti abanyambara. Tukulire Medad. Nde abanyambara barenzetanga nka bayitwa MP ba ivuga igihe cyo kutereza. Okay. Wewe bari mnonga Medad reka tukwate yo ndijo ubundi kwakubasa kuba aroharaye. Hello GNTV. Okay. Kwa kubaza kwero namba zitu zisiya screen kandi ho na hotel utarohabo kubakire kaciro wabo yinde cyo rukwenda kuganira n'abari mu studio. Hello. Yes, hello. Yes, GNTV, hello. Wewe bari program. Wewe bari kusiba amazina gawe? Rajab hano mu Rubiri. Yes, Rajab. Ati yo kusira muramwa. Omore mbararo. Rajab tukulire. Hello GNTV. Hello. Yes, hello. Hello. Yes, GNTV, hello. GNTV. Yes, amazina gawe twakwakira sebo? Reka twate yo ndijo ningiro gwe nawe network yabaza kumushara. Hello? Hello. Yes, hello. Endo manyishi yo ndicho bahasa zitorizo. GNTV, hello. Batezi bani bakaba. Hello. 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 Yes, gandero kacha iguru amazina gawe naho waterera. Amazina tumshimo mu bimbo rwa Kampala Bombo. Yes, omunyabombo konka gandero kacha iguru tukurire. Nanga national kusanga kirodo ya government atiju. Otyo. Kabuzobunani. Kabuzobunani ngezaho. Obabuzubwa konka gandero kacha iguru tukurire mjano wati. Nanga kwemuza niba kutaza mu mirimo. Shankete abumurimo bwa eba abakutunga kike batungiriza munonga. Omazima omunyabombo tingumanye cyoro mu kibuga Kampala network. Hello. Hello. It's not a network issue. Yes. Hello. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Ni Rajab naka. Rajab twishira muramwa. Nani manyisa? Mbara karuru. Bagira ngo wate yo guterera ena munka. Konka barra ni yefiri. Kanso yambaje yo pre mu opposition nomwe ndaya enare mu kurgaye mu pimpa kahan. Konka mbarra nita polirwe nita muntunguka. Wene cyakubye kistiri. Ebibyo byo kugurira naki enare mu yabire. Maki itogoro no yakuye nabana kwato mu kanso yambaje bataburamu. Kabasa kureba ba paratiriste kabasa kushinduka wabo ari mu yakora yo n'abategariste kungaye kozire no birebo benu eje kujya mu ntare mu manye kozire manye ko ntare mu ni yisirene nsabo kubera cweke nyine abantu batabwire bikozire. Okay. So maki togoro aryamuramwa. Okay. We bari mnonga maki yanagira ngo nahagana sanahagana cyitegatego cyane ni mpuna buna. Hello. Na message yana mshikana najira. GNTV, hello. Ebuga. Yes.
ubwo nuwamanye wakatete naho toka yes punga na nyenda kuterezo mu nsonga yanjye inani ingamba ho nani nyenda ku havura ababese ndara bwa road mayor wabo kugira ngo nyewe ndyo muvugi wa motoka konka zo mu rembo rwa Mbaromwe na parkinga bansaba sente za roading bagarika bansaba na sente za street parking hate za roading nubazinsaba ngo nimba niza ko roadingira nka nimba niza ko roadingira umwanya nimba niza ko roadingira nshore bireje nicyace ricorongi okusashara sente za roading na neza parking mwamanyaka ni mwine katete wakatete ka memporikiro. Okay, baba nunga reka kwatiye abandi babiri tumaririze. Hello. Yes, hello. Hello? Yes, GNTV. Ubonye mbona di Finance Alliance. Yes, Alliance. Ati. Nenda kuzo servo mrari. Kata kwenda kuza mutsenyi azanye n'ikoro mutsenya hano tukata kwiza yakaronda karuru. Okay. Bele na jono mudamu tuzo gwe namara mufya ku makanika wawe. Okay. Wabale kumwakura Jona bakora kunga sina humutisha na. Hello, GNTV. makanika uri kumuteza umuti. Hello. GNTV, hello. Yes, amazina gona watera. Amazina nilio kazi mtumii kwa hadi msingi kansera kuduka kuko Network yawe kiri hansi gambira kacha higuru tukure. amazina mtumii kwa hadi msingi. Yes, umunyamakenge. Yes, kachika ward kansera tubi. Notyo. Ati ekike kibuga kitu no kireba. Ni kireba. Ekibuga kitu kizirimo ekirimo kiteganise kibuga kitu riyare. NRM ekibere cya dominatingire cyoka tumutwereza ba opposition emyaganya kurugirira imbere kumusteka. Baje abantu tugire kushanga twasanga abebembezi bitare bo yitu yabameya kugaruka hansi barimuni baretera abantu kuba batekateka ngo murimba rumutaruke makwa tumuhanda cyende aje basigire. No takungira abantu ndetuma yona almost ringe ya opposition chonka abantu bashirimo NRM chonka abantu abebembezi baretira abantu ndetuma yona ya opposition. Okay. Ako waime roke okangira kakara katindo kakatete riyari nano bukumpa nyo bwagirewe nano muntu no retero mutima gwa kwa opposition kandi uri wa NRM. Oh. Twapshenga bari munonga umunyamakenge kandi kankwendeze birungi wagira ngo rukansara tubire kanko atwa muheru wenga just tumalize. Hello. Yes, hello. GNTV. Nigota. Tiyine shonga konka chendeza volume ya TV yawe. Ne bagitana byo na Busegi. Omunyabushenyi twakwakira. Mbene osimira abateka abaporogaramu konka ekindeke kimutera kudakyo nyuma oburuvengu uretse urwego nagamba kugira ngo nobo ine kopana atikaho waida kitabu mwabwe kitabu tuka tuka bine bido au bane ya bido byingi government yakatuba kuzomnonge tukati cyana nagamba ngo buryaho umwana ashuriye ashizwe bitabo byo kunsanga ibyo tuba kwenda mu mutwe takuzo bana. Okay, webari mnongo munyabushenyi kanko maho. Ari murareje. Okay, webari ni orareje amasumu kumyaho twagira mu amasumu tugabonera minji konkani mwija kunsasira. Amasumu tugali finish ucyona. No. Amasumu ya odubona n'abantu bakora kandi abantu bari mu town. Haro najyangu bindi. No, omuntu mu Uganda by Uganda standard. Omuntu wine TV enjemasa ngo nayo namasanyarazo muka. Kandi natali umuntu obulikiro. Konka no hurra nabatera
baguma batereho TV nibenda kwehuriraho and it creates an echo Okay, so cyo no hura yari echo wabarake uwawe yagura musiya we yariki uyanda mutana yakana yari kurungi nayo yana tahamizi nebintu abanya-Uganda kanuko bata abanya-Uganda nyowe anyway mukwenda kigambe hamusore kasite kirungi twera tujya abanya-Uganda taro shana kore ugire kongo birebe ko gatwera nicyo kimwe okay reka ngende wasayitse twanzana n'amasomo harimo yanabuza ningira I think one or two anabuza tukagire think Australia they know our taxes and the parking fee and the loading fees. So now nenda kubanza no our taxes kubashara mishoro waterana harwe Rutoche Robert ibare ku university of Management emishoro tibi konka kansone kirenzya egitana heta shekbane egita hata noshanga nangwa John yakigambireho noshanga batakisinga umushoro gumwe umuntu wine capital yemitware 5 the same tax is paid to the same umuntu wine capital ya billion 2 ecyo kiremaza trading license umutawo ntagata noshanga umuntu wine capital ya million 1 nashashwa trading license nengana namwe o capital ya billion 5 icyakashatu hariho iba kwita ground rent noshanga kandi iki kintu kiri very serious by the way nanye ntinsasa munonga noshanga council ya leta pressure yagita tenant instead yo kuta pressure ha landlord ubwo no mushobora kushimeka ngo gushashura landlord kwa yeme kushashura sikumasa ngo pressure gita tenant ashashura rent hati nyoni jana ashashura kenzi mkeji naza mtindo mukama wenjo nashashura rent konga mukama wenjo ari ngokushashura ground rent council ishimekwane muhandikira then musuing if it needs to arrest him it can do that konka teretse gumizamu kushika kugira ngo etinje business ya tenant ashafire business rent ye yari nimo ka business cye ora basanda nyaza kwijira shanga baterewe kijegere ngo babanja landlord hashinyuka ashafire no tegereza hata kintu cy'emishoro kiri mismanaged kandi kiri mismanaged for a reason corruption urwenguzi ecya kabiri ubutamenye ibintu ko kugenda hati noreba wa mitogoro ya kigambaho harho akaruru kakahehe mvuka yinkashishe bintu konka akaruru kakahehe okuterera kona na sensitization programs esto kwasa kwatanisa na government ya President Museveni enunje munonga Jonathan nagamba ngo nakona President Museveni nenkora yi kwa kana atari nagira ngo enkora yo kugira ngo abantu bona batera kaburu atapana kandi awoningara ko wamaka ni okwikirezana no butekerezana n'iki kirungi munonga kikomeza muza kwitana ntaburana abashije bashaka umukano kabandi so point ya taxes n'iki kinyorekereye kutereza kugira ngo abanyambara baganyure mu business zabo bareke kubata imishoro kugira ngo umuntu aze kwiyita n'imishoro yesezeho konka bagira ko bagikosaje patendijo na ya parking fee and loading fee okutwariza hamwe ekintu cya parking fee kiriyo muri egita twagambira street parking it is mismanaged street parking teshemeye kuba ne charginga abantu mu town on holidays Sunday even up to some time ka up to 12 tashobora kuba na charging abantu konka hampa ho muri mbarra hari umuntu uri nakakonje akaba mu chargingira idi bategereza street parking ne eba ikansoje yikize ku mismanaging munonga abo kwenda kurya sente hariho ibicike bashemeye ko batakutamo line zo kuparkingamo nkomisho gamaduka hato umuntu yataho business ye yuwaka watahora nizo kuparkinga mu motoka hato umuntu aryareba batanga umuntu weduka natunda ikintu nkeki norengo bigwi twaza kintu cye kisenyi owashaba mutikagire mu kisenyi sebo owashaba mutikagire mu kisenyi ndiyo niza kwija ko nakirana kwa road map haza road map page yo konda yakaruru najya ngundabe ombetweka byona kutandaka na south nyowe nindonda karura ha ground abamwe bakugira ngo utikashire mu town habo kwambara nimpango munonga 187 sales igana cyane na mushano bakongere kafunjo ejo ni information itukumantu beje sante baretera so hati nabanzo ko mbyara umunonga
ngundo ndakarura abantu abahansi niza south za north za south konko buri gwa town burika almost getting to Mbara City niza kwiga nimba kamuhumure ndi umuntu wanyu nimbakunda kandi wantu bagira ngo gira abantu ogire ibintu karuko kwasa kurondo webembizi bitine bantu kandi abantu nimwe nteko bakika me bari muno very good ninja ko ninga baturu kumarira governor wako woine yecho aba reaction zo enda umasumu buri cyangwa cyo ngo wenda ya ye bari munonga nyenda kwebaza abatera amasimu network nico cyakiri ikizibu kunga tebaro bantu nk'abantu kajono ko ariyo nagamba eko umuntu natera aguma yihuririza ati network kasha twine guma tushomesa abantu mpora kugira ngo watera ako ba agent technology yo kugira ngo waborya ahina TV watera isimu no bijako bano yehurra so cyo twire tushomesa abantu na Roma nayo tera yombe kirwizoba so nyenda jona chimanye ngo okwari na nabo bantu abayo nagamba nabo nukwe bari aho kuba tarundani so twena turyo mu Uganda kandi tukwe tukushana sityo so nyenda kwebaza abatera amasimu icyo kubanza haro yagira ngo inshonga y'emishoro nico nabagamberera ngo amurundogo mwine kuterera National Unity Platform itogoro makinya bemu aterize buri kimwe kandi tumukaroza hoga opposition aho muri Mbarara City so mugeroze ha murundogo murebe ate nshobe bakozere aho ko yagira ngo kwakwisha ngo bamushabezo ko loading aciba na parking bamushabeza parking hade kizibaye kiri bakakwata tenda bazehereza abantu babiri arukushunanize bwaberore biko loadinga nondisho na narukushunanize bwa ha street parking nondisho so niyo nshobe bakozeraho mukanso abwo bushumankuzi bakakereza yediga bajangwiwe ebirore biko parkinga nebyawe bakereza John bajangwiwe uri wa street parking hadi ko kweza ko floodinga buwa parking hariya John nakushabe zindi so hado wona bushumankuzo bunture nimbagambero buryo mukansomu kajunde iryo mukansomu so ati omubutwaro bwanje aroho ebintu byinje byo mukansomu by'abantu binje batakumanya kandi batakagambaga hata arumuka basarizi tine warahire nangu nakabasare nangu naka kunga basarizi rumumu zirumu nyingi tukabere twinde nkabana kama 15 abana nkiga nabo bazira batine sente abakutunga basarizi ebyo natuba kubasa kubigambo kajunde enshonge ndijo aroho bagamba mishoro eje mishoro emishoro hari mishoro itukubasa itwegerekera nka kanso namwe mwamwandireyo igihe njaka making sure emishoro nimirungi ako bihanga kabore tine mishoro konke mishoro neke kurengesereze binga abantu bayo abantu bihango mu business so ari mishoro itwegerekera ari mishoro ya URA so emishoro yitu eitora bintu tugereka hanka bakanso ninza ko making sure nka meya ngwe mishoro ejo tiyabinga abantu mu business very good echo ninja kuchikora maybe echamuheru eji kanso nubagereza sente zigarukayo aro bagare billion mukaga wirobwe nkanki rya radio nara nabara nabampu na misaba jono banywano banje atubuntu bija bagaraka bakufitera so banangu yabo arono bagara 10 billion 18 aha so mwenu ntwire ni ndirani yibuza sente abo kuba ekikuru aro sente buzikwijareti ko kazashanga muzi plan injiri you committed numu sente zo tuzikagarakayo akozashango rede mwagabere tenda mwakozere cy'abantu barahari bazirinzire bija kuzikozesa nko kubine kuzikosa konke byona ntwire nindira baka arono bagare billion 3 ebizubiri ryaha 18 aro batwire mbazigarre nko mbwiro bwe myaka 10 hona bo sente zitwire nzigarakayo so ebyona nebizibu ebyinshemere ko banyoni intereza mwampereza karuru nyowe nko mwebembezi ukurwo gombe cha National Unity Platform ntwire nindira ni mbwe no kurra mukwiyeho abo kuba nyoni njaka banimbagambera amazima ebera ikereze nimbajante byikereze ebera yanje nimbajante byayanga kandi twena ntwija kurrama wabari mnonga abarino batureba twaza kushika hanshonga yo kugera ngenda kutandikana abate ngumya ndashika nibizonga stricted ruko bandiriza ubutumwa kwaza kupereza abantu barino batureba kugira ngo bakagenderaho baguma bariya bino ubweje mpaka rushita kuje kwandikira wabari mnonga Edgar ekikuru nahurra uri moyo no ateresimu yaino kwatwa haza tukuteza kugira kwatwa ho kimanyisa ngo no muga gwitu okutereza ibyakubasa kuba bishobere kutukuba tuyine kizibu omuntu yaba leader ata performing ico government yatere cyo barikweta electoral calendar kugira ngo wakubasa kuba ata performing kurunji
mu musubstituting nuko kubasa kutegera kiyatereza so aitu akubasa turotu kubatu hontu funebizi wa urumtezi wisumi yagira ngo buri muntu we nati nagamba ko opposition konka baryo mpate ekiri kumanisa ngo haro individuals abarondu baretera abantu baburijo batamwe n'ikibina bweno kugira ngo tuferwe members nke kibina nobwe tukwihaho tukwasa harubaju barondo umuntu uri kubasa kutambura na programs za government agenda umisha ekinkorerukana naco no kugira ngo umuronda bebembezi abarabanguhire kushaba accountability. Ekizibe cy'abanya-Uganda bine no kugira ngo bakeyaho ubushoborozi baguzamana gabo bwanyuma kutera akaruru kesente konka ko kuhereza umuntu akaruru wakamuhera busha wamuhereza akaruru kibanja ko kuza gukora nyencha kayino ija kumbuza tubite sente zitu zemishoreza umushoroza muzukurise nkai ahabo kubota kateka ngo abanyambara nibango kushora imishoro konka ndibebuza kubakera mukasheshe bakashango ziriya siru za kanso bakashashura imishorejo aha bwacu kubushesha still barabumunguto aha bwacu kubushesha bafuna ibizibe bafuna so nibenda barondo mwebembezi orabase kuba accountable akamangwa akasenta kumushora kiyashoroza akasenta kubafuna nkakanso kuba reba ajya ngo ni millions zitu baza kuziteka haruguto zaruguto toruhura mnyeganda naza webari mnongo soka sezi tinyine shonga niwe kubara kure mwensha webembezi kokereza karu kandi cinshemeza mnonga nareba eji jemi yakite nezo mukati yebari mnonga twaturiyo ntendera ni nyenda nangu abantu bakashara south nangu bampereye nangumya batogu no mu bantu abinkureba mu ubushoborozi taronshonga ko ba ukwetutine na candidate konka it is okay bakwereze no kunkara bwe no byakubira riyo primary storm namwe nco kurebera hati nka morality nyine nshonga nawe ako bakarura kindumu tukarum yohanga ya marabya muntu buganda kuri de na abantu batusotinga konka hati umubari mu primary zabo tinyine nshonga nawe so konka nyenda kwebaza iwe yarya aha TV ya GNTV nyenda kwebaza ni nyenda okore cyafayo for the first time in history Mbarara City etwarwe National Unity Platform kandi ari kuza kugitwara n'inyitogoro mark nyabema abo ko banyewe tuyire ground ntuyire nindira nimwe John ariyo na jat obe nandara nyibire konga John ni nyenda kugambara John no manya John nyenda kurabura TV abo ko bashuma bambarara bakarubona nimba manyi John ware wakwata akaruru kanje nja kwija kwatete baruke babiri so mwenu kandi otakagenda otyo nja mwenu oyerinda otakaka kwata kandi ogambere nabari abanda bakucara kugira bati akwa John ugo kureba numunywano wanje munonga kandi nimanye cyako basakora ni ma capacity so nico kurebera nyongambira abantu ndimo muhumure mumpereza akaruru abakicira katabanga bona nimba manya kandi umwe muri yabo muyinesha mbere na wa so mwe bari mnonga we bari mark kandi we na kubano ija John tunawe ro maka no mukunda muno okuba dashike zuwa mahati ngamanya aba government okusobora songa tulano ubire no bamaka so yankole we shall investigate I know we know hati ni kintu cyuswaza kusanga ngo emyaka ene yehingwire local government assessment ekora office of the prime minister page yokubanze ya kabiri ya kasatu Mbarara State nebetaro number 1 neberi esinjiro for the last 3 years umwaka guno beri kiruhura number 2 hati umwaka gun etaheba kiruhura hati ni sinjiro number 3 ibanda number 4 kamwenje usanga unka kamwenje hapa kuri mebitsoli ngo number 1 hanu ngo namba yake ngacyanana 9 anana mwenda hanu city okukozesa ebisente za government is local government assessment you go and read it kandi ababemba ba number 1 na number 2 ba local leaders abo barabere monopoze wachuhura dana mukagwa wataha naba wakabiri hata biri okubanza anopoze wa isinjiro anopoze daron sura so performance kubo soma auditor general report okasoma report za IGG hano bulikiro nta halo ikintu cyugamba Mbarara City number 2
nani nyenda gamba umutezi wesumu ubu yagira ati no atamujwanziye atamutema nabantu bure miteriyo kuba ekitokozo kikunaga umuriso tokukura mu riso ejo science yawe tanagetegereza umutezi wesumu kugera ngoine echorondo haina umutima ngo umutima bagure mbagura ukikinde muri zo ningiza abana yigana nyoka n'umusobera umutima haloho akaronda ekibuzo kibuza akaronda ako can we do a surgical operation tukakihaho the answer is yes umutezi wese muragira to umutima mugukure mugunaje atubine mugaso tekereze ekiri kwikirarza naye hata cyahamuhero sensitization honorable says yana gambo esimiri butajya vote education honke ejo no taxation kilo cyo nanyine abati twatu ino musubuzo omwe one of the biggest entrepreneurs in this country ya tugira ngo hino bamuletera assessment ya billion I think that's 18 billion yagira to no ya piringa abana be bahandika bagira ngo 12 yagira ati ntangwa tuzgushikire akahendera saswire billion 2 halo no mnywa nondo utwa twine nawe yatwa testimony bakamusaba miliyoni 8 nsanzwe 870 akahendera saswire 12 abantu beitu kiro cyo nuko bamuletera ngo asasule omusoro gwa miliyoni 16 nta kinge duka nagenda they should know ngo bareto omusoro gwa miliyoni 16 tiyo faino no so kujayo ka piringa bakazisara kuba basara kuka ahota kwenda ukagarikayo ubyaremo kaje no mutribunal kubiremo kaje no mukoti they don't have this information omutawuno omo bakusara obakusaba umusoro gurengeri the next day nagira ati nyowe atkanje umukanisa basabi no mutubasanga hano so kandi usange kizibu kanisa aho horondi ngwa ngusenta custom bakazi nangwa abantu sensitization ejo sense oborabo kugikora let it apply in the tax area as well murale kurungi wabale so mhandi says tuyontu marira nyenda umarire na one key issue inde very interesting on the same time erukushasha na munonga integanise munonga ombamwe abo ino muri muhoro yo kwenda kwesimba mutandikiye no kushika level yo kureta ibintu byengando muhoro and it was very unfortunate but so statement omwe omubantu abine bitekateko byo kwesimba nkokori ya leta mu vayano reba hati tukagera kutu twagira social media ise video on TikTok omuntu ari kugamba ari kureta mu nekintu cyenganda hati kikadaivatirira kimwe kikaragahamuramwa ugutwerekerire kikazareka what's your take on that rukumarira rero munongo muterekansa wa program kubuza tubuze cyo nekintu cyikunsasa munonga kandi kinsase munonga kushanga na ngahitwa kamazi mu Uganda nambara abamwe babembebezi batsize mu tribalism or sectarianism niwe ninkora business most especially in those war-torn countries okuza kureba nka Somalia portal rubona it's tribal okuza kureba Iraq tribal the Shias against the other tribe and then the Sunnis and then harho religious issues ebe bintu byatandika bitu tukabura ku controllinga bivuza kutagura biteza nyobo kureba ningira ngo nindemera munongo mu sports ninza kubagamba mu sports is a unifying factor yabo ryo umuganda yabo ryo muteso yabo ryo mutoro yabo ryo mutsiga yabo ryo munyankore twena turukaremo twena shaga manage na ya red haka twanga mu cyanitse kandi turi mu cyanitse hanga turi abantu I don't believe and I don't love tribalism omwembizi we no kure yatakureta tribalism umengo gumutezire kwebembera n'ibindi bigendero bwe niyo mutezi wakaruru wori yo kahura umuntu yatana kujya togu nayiragura oguna tukora twerezo oguninga turondogwa oguna yiragura manyango gumuntu atshi abakutukura kubara tegekana za kwa bingo munsi ningashi abazarirwo mu bakutukura hatwarijiwe bo barijima kugira ngo wibuje kwebembera hati norengo ejentekateka nentekateke gwire munonga yinkushaba ngo tusasirane kandi ugo muntu tumusasira uko njangwe cyakora takukimanya ukigambire wena abebembezi tubakureba tribes wanitegereza ekintu kino cyo kwegendesereza president Museveni abantu abakoze nabo bona
it is not only his tribe fact nareme kabegizire ngo umuntu naza kuzomushaka atageze na tribe emu umushari ahatungire government itakagiraga tribe emu mbeshati uri kugira ngo tribe eji hantere yo bwa mayor hariho 10 or 11 candidates and all of them are not one tribe. So what should we do about that? Iwaza kutireba no jangwa tutwaze tuta mbwe nsebo umwetebe kanisa wa program eje bari kubuze kibuze iki kandi nshabangwa abantu abarya ko bakutureba iki kibuzo n'ikibuzo kikuru munonga ansa yacho nemwe tutakagenda hanganda nyonje nderire kwata nasenganda kwata nasamadini kombeka mbara yitu hari kinanye ndakugambira turugira hari yecho just kachari yecho kacheka cyejase supplement nomanya umuntu wena arkwebembeze nganda hamwe na nedini ubwe n'umuntu mbi munonga atashemeye ko bana ari n'umusoso yate no muri Nigeria one time aba kurasi ba Yesu Kristo bakarwanana n'abasiramu ahabwa just akantu kace munonga umuntu akagenda aba kurasi ba Yesu Kristo umwe muri yaba akagambira batahibe ngo umusiramu kuyazo toilet ya hesa Bible just kandi akanabiyo konka akafa abantu nkamagana mushaka mbeno turukumarira hariho point ina kumanyisha abanyambara umwami Edgar mbareji ine population ine kura speed kandi population ejo empango nemenyeto youth kandi emenyeto ababembeza baroto bagifireho emenyeto inekize buta unemployment kandi mbarira bakagihereza itaka 12 acres ya industrial park bakajongera kuriya bajane cyapa warga biharuye hateri itaka harumuka factory nkema ngibi that is lato haza mu factories zina kamukaga buri muntu ine at least ku 30% of unemployment cut abantu bakora factories ezo cyo kirya ebintu bikuturuza mu mbara ebyo kuriya every material bishime ko nibya binakatara konke izitaka rakazankaye hatu no kwende kade ko ngo tuganireho turija kureba nicyo umwame market yana gamba I mean habat yana gamba kugira ngo umuntu yija yazana ringara yazana comedy ngunu wogo hati ngo umutaza kumuherezo bwameye na no mwebembezo roho wenka tukamuteza kahehe yabo kugira ngo akana akora mu radio it was not a qualification atakategeka hoga hati deba kituri mbwenu nishaba ngo murundo gutegendesereze turondo mwebembezi ushikiriri o inexperience owamazima hati nyonka sezi muratinyizira kurondo murumo tinyizira hakushahura nizira kwatana sana imwe umva bwenge tukwatana se tukundane tombeke mbarira yitu tujitare ngo rahiguru maka yagira ngo tokosa kombe kambaro kajikora nka Dubai no habwe kujikoresha Dubai torombe chinuzo rumwe kandi nese nkeji konke kombe kweruho okay so ntwasa kune tukujikora a better place to be in mwe bari munonga Seth Murari kandi ninkwendeze birungi omukaruru akaryonikija aka NRM primaries kutandikiraho nebiri kugenda umbisho we bari na bonterezo gwe twatwagije rwendije kwa ntukugarura we bari munonga John Turunawe same thing utukugira ubwire nije kuba niwe ndikugarura Governor Mark Itogoro niwe ninkwendeze birungi the journalist wahura Seth yashimbaye nabyo azobe wakingambiro abantu kutandika kumanya ngo akargo mu radio yiza batatana kafuteka mu journalism bakagitwara ngeje ori akari yo mushomesa he was not a journalist okay that's also Achebezi was a teacher nonga kandi so ni namutandise ibintu bibiri akari he was a teacher akari yo mushomesa we na we have had a question in media for a long time about who is a journalist. The answer has always been whoever gets his livelihood from the expression. Tribalism and I'm a victim. From my district. Something it is very unfortunate. Washanga haryokwe umuntu orukweteka kubasa kugira ngo nisitegateka cyo kwemera abantu umuntu gwa bakirimo kintu cyengana. I saw that very video, it was very unfortunate. Kijumirira mu program yanje yakasheshe police must arrest him. That's hate speech. Obo kwasirwe obato kwasirwe you actually told na Rwanda neza kutunga genocide ko byatangiye basima nimbe bazakani mwabateze bakaru to kubasa kure umuntu ari niteka tekereje kwa mutega teko na kwenda kumbakaru. That's very wrong. Gweno businje kandi mukamba balinde.
Thank you.